Mufesiri i ashabi su prenijeli predaju da su se meleki na nebu čudili nasilju Ademovog potomstva, nedosljednosti, razvratu i prolijevanju krvi. Kazali su: Bože, odabrao si stanovnike zemlje, a oni su nepokorni. Gospodar svjetova je odgovorio: da vi posjedujete onu strast koja se u njima nalazi i vi biste postupali poput njih. Svi su odgovorili: Subhanallah, ne smijemo mi činiti grijeh prema tebi, nama ne dolikuje da kršimo tvoju odredbu. Gospodar svjetova im je odgovorio: između vas odaberite dva meleka da ih učinim sa onim svojstvima kao što je Ademovo potomstvo i stvorim u njima ljudsku strast. Meleki su odabrali Haruta i Maruta, najpobožnije i najbogobojaznije od svih meleka. Uzvišeni Allah ih posla na zemlju da vladaju i narodu dijeli pravdu. Stvorio je u njima strast i svojstva koja imaju Ademovi sinovi. I rekao im je: ne činite širk, ne činite blud, ne pijte alkohol i ne prolijevajte bez opravdanja krv. Ne jedite svinjsko meso, u odredbu i određenje vjerujte, nemojte se uplitati i ne podržavajte nasilje. Oni su na zemlji u svakodnevnim poslovima presuđivali ljudima i obavljali ostale potrebne poslove, dok bi se noću vraćali na nebo i mjesto gdje su činili ibadet. Na koncu jednog dana sa svojim problemom došla im je neka žena da ju presudi. Zvala se Zuhra. Imala je lijepo lice i savršenu ljepotu. Priča se da je bila princeza iz Perzije. U njihovim srcima javila se ljubav i strast prema ovoj ženi. Priznali su to jedan drugom, a potom su joj presudu odgodili kako bi je pozvali kući i udovoljili svojim strastima. Žena je prvo odbila, no poslije ipak im je rekla ako žele da udovolji njihovoj požudi i strasti, pristaće pod uvjetom da oni prihvate idolopoklonstvo, kao što je ona prihvatila, ili da ubijaju ili da alkohol konzumiraju. Oni su odgovorili da takvo nešto ne proističe iz njihove misije i da su im takve stvari zabranjene. Naređeno im je da ih se klone. Prošao je taj dan. Drugog dana postavljen je isti uvjet i uslijedio je istovjetan odgovor. Sljedećeg dana požuda i strast je dostigla svoj vrhunac i nadvladala je njihovu strpljivost. Kazali su: od onoga što si nam rekla, konzumiranje alkohola je najlakši grijeh. Nisu znali da je alkohol zbir svih zločina i temelj grijeha. Poslanik alejselam kazao je: alkohol je majka zla. Dakle, pili su alkohol sve dok se nisu opili. Sa tom ženom su počinili blud i udovoljili su svoju strast. Dok su bili u stanju činjenja bluda, došla je jedna osoba kod njih, nekim svojim poslom. Prepali su se da će ispričati to što je vidjela, te su je ubili. Na taj način počinili su i ubijstvo i blud i odali se alkoholu. Uzvišeni Allah dželešanuhu potom je obavijestio meleke na nebu o njihovom postupku. Dopustio im je da ih takve i u tom stanju vide. Od tada meleci čine istikfar i traže oprost za stanovnike zemlje.